seng jong ka National People's Party hadien ka jingjop don buram ka metap shandi agitok sangma ne ka si kala yo banlum ya ka jinga kenduk lang balingkot kum ka dak ka jingkemen ha press conference hall jong ka seng hakani ka jinga lang la penya de Professor Shri Donwar General Secretary ka seng NPP Meghalaya State Unit la penya shushu shaprang da ka jingkren nei ba sostin sotun MLA ka jirang constituency Dr. WR Khaluki MP ka Rajya Sabha Dr. Amperin Lingdo Minister jangkar kwat ka khia haba phai sha ka jingkren nei MLA ka jirang constituency ba sostin sotun ila ong badai lengba ki Nongkitkam ban Nongtrei jong ka seng NPP ki bala trei shit ham met ban mensim na ka benta ban kenteu ya ka jala hi barok wei badai lengba ka ne ka mati jong ka seng ki pat ba kin sayo ishai shushu kat hadu menne ka si ka jingjop don buram imetap shandi agitok sangma shushu haba phai sha ka jingkren nei Dr. WR Khaluki ila ai khublai kerpang ya ka constituency Gambegre namar ka jingstart jong ka ban Punjab bat ban wanra jingkala ban pelong no ka ju ka mensim kumba ka jujia hakinong yatho shongkurim nakalyang ikong amperin lengdo ru ila penpau ya ka jingso komen ka bakrau ka seng NPP namar kala jet kerpang ya ka long keme banya khun ya ka ne election chiteng samoy bad ru ban Punjab don burom ya ka kat hadu bakin ya don kumba saungut menta hapo ka legislative assembly Kita isi ini ke persoalan item kita mana hai berapa ilan suya di so jika lagi ini. Jadi kemen ini pada sini kalau kau jadi job jangka parti ini kalau isa profesia bagi beliau ini dan senior ini yang parti ini bagi iPod kabus yang ini jadi play di so ini boleh play kamba susu dalam tak ke parti. Dr. Don Wan ada beberapa hui kerja play yaitu state president ini di satu student song nanti i MP Jongi i Dr. Khaluki nanti beberapa kerja play i Minister Belum Jongi Madam Amperin nanti i NDC Gong Grace berkunjung di Nongkitkam Jong ka National People's Party hakani gasni nakliang jonga kum Nongtrei jong party ba peringkat mang bat ki Nongtrei jong ka National People's Party ipe pau ya ka jingkublei bat ka jingkebok ke uyang halo ka jingjop ko badan burom jong i Madam Chandi Sanma ibadai i Mrs. Jong i Honorable Chief Minister kami juga por kum National President juga National People's Party kajing job kajong i Madam Hagerika by election misoban ai ka lu kada mi play no punang kau halor ka jing job kabadan purom hakaba kipat pa baru jong ka Gambegre constituency kilabu ia kejishania haka National People's Party natrai nanang pakla ka de record ia ka National People's Party ba ka job kasin ka banikong na Gambegre constituency ti kani ka
ka peni syai kira syai ka protein syai keleng ki konsensi badan ha kejela kejungi ba kinongilam ki bakmat joka National People's Party leading nado Honorable Chief Minister, Deputy Chief Ministers, but ki nongilam ki bakmat baru joka National People's Party kapeni ba kidon yang kata mensim kumno ba kinla sisu ban tray kampa nak benta kumno ban kentiu ya kejela kejungi batai nak kata kau bagi ba kelabu ya kejingshania akan National People's Party ban job yang sasi sen bat numbers ngilangan increase ngilangan queue tinggi scam ba ke election ke panangwan kipat ba kelabu ya kejingshania la kolong hakasi Janda Hills la kolong Garo Hills ibu kejingshania hakipat ba baling ba kejing trash tomlang jauh Nongkitkam Jong National People's Party hiparo ka family Jong National People's Party ka family ka badon ya kejing teli bat ka badon ya kejing shania scam ho play no bu nong thau upanelam ya ka party hakalenti ka babet ban hakalenti ka ba ginyo ya kejing jok habaro ki benta nak benta pun kentiu ya kejela ka bai kejuni kubeshipun sachisen congratulations Madam Chanti Sama dan rekat ini menonki sungkenak mo ka NPP presiden from NPP NPP family dia kini saya ada I mesin but ada I kublai yang konsensi Gambegre konsensi kalau I hijau kepergi kita start joki hoi kita kredit mo buy one get one free take sekali kubah keren danda keren komik negus sisa nomor Chief Minister konsensi yang ugu dengan Sautura bordering Gambegre te ni mo ki monong ki ba abang ya thok ki ong kawai ke sim tinggi nang tak ayo kawai ke sim ba kin yo aro ke jikir ku ba monong ba kumo yo ai ke South Turakin yo ba segawai mo gelong kni ba khiuja no paham ai tela mai sehat la ku data dia kawai tak kawai ke sultanat kelong ba kedi ka ai musim yang ni ba hot kejing le sedon kejing jok kejing rem kita di ngalai kum ba poston de person ba ka sarkar mo ngate bons nam portion ba dan rei kejing Aisyah dengan try dengan diri kan ai musim ni ba nam artetin ba nangni sikmat kum bugile nang kejing jok in jai jok ba kenturu ya borok di kandidat MDC with Tresitom ba MDC ka belong ko MP ka per pa namat din ni MDC wanong sini time di domiru in yo ga jinjo bless you all the other members kita berlang di mentasi di dokumen mana untuk parti NPP nikong syang atau banai kublai ya parti bakal ajir kerpam ya belum kue bahkan gele bagi kun ya di election menta ngilagan sawut kilong kami hak legislative assembly but so nakamenta jumi kentegi kani ke big recognition share jango sa Preston Honorable Chief Minister warla indon hani bapila IT ya kani kebentaban nile ka election ang Gambegre na kalong kami kala day ka historical win naman ba hapdeng ka jingele omtang kasin kong dari banyo yang kata 43-44% vote share hapdeng ka South Kasiang ha ka constituency ka baday lupa predominantly Congress nang to ka day predominantly dominated by TMC na taray Madam Chanti ilale ha shibun well done Madam Chanti but kani nang kaway kabenta kabang UI ba kapati jumi kasdang ban peni ya kata kajingla kajungka belum inclusive ha ka politics kaslogan yung Madam Chanti ha lenter jong kani kajing yo jung iban perkre ke election tang hapdeng mai na kalong bet ba
vote for change, vote for development. Kapati NPP kede kapati kaba bu ya ka development hakmatam ka Gambegre kumboong the honorable MP Jumi kalong bordering with South Tura ndray kalong distantly and remotely developed. Tikani ka jingjop Jongi Madam Chandi kalade shisha ka jingjop Jong Kynduh ki voices ki bakwa ya ka development. Managi